Hello guys, this is Donor Action. Welcome back to the YouTube channel. Inka tini bob dosa ka chungnai lena break ye chonchini PFO nomination ad khawnai mamani topics not to ye. Inka no jo to sio jetawo ke ha PFO updates ta phaye thanga nomination ad khawnai ma nomination ad khya ha singke chonchini PF ni balance rock marupo chung check khime ya ke ungye to. Khabon bob pandawo chung nomination ad khawnai compulsory ba nangge thanga nangkhok mong ye thanga ke chung nomination ad khya ha singke chonchini PF balance nai ni ma yang ye thanga. Khabon bob pandawo chonchini PF nomination ad khani namu. Ke abo PF ni nomination le chung break ye ad khenai abo jotosu process rono tinaron bo bioso step by step phungeri nai full process no videos na skip kheman ke nai di videos ha le law nai arpon ro drum se nai di no bo pando samunangi tumi hasing ke naro videos no skip kheman ke nai di abung ke naro kahama ke paha process naro simai nai amro no clue ke sayek nari nai paha process naro kaham ke nai naro ni free time tumpo naro nai no ni nomination ad khelani Inka tawa chung videos ni topic so thai kosis kamo tawa rona sisa siriong ni matongo aboket maike chung chini nominee ad khawnai ni bok panawa chung skauni chingo sisa mani jai ke dinao aboket maike chung chini nominee ni bok panawa ke chung nominee ni photo kangha photo buye chung passport size photo sname dinamo 3.5 by 4.5 cm ke chung passport size name jai ke dinao aketre nominee ni details id proof Aadhaar card dong ha jepo jemoha Aadhaar card no srai ko ke Aadhaar card no hamo Aadhaar card base mo Aadhaar card no naro laye Aadhaar card details laye jai ke tinde abro pa ha chung se nominee ni address rok maro chung abro wa fill khini nang nai khabon bok panawa nominee ni ke ha photo aketre Aadhaar card document laye tinde inka bo pai ke sasa ungpho ke ha profile photo upload khini nang nai profile photo plus address rok maro pon naro update ke ko yin to mis pon hasin ke chongchini address po update khini nang nai khabo joto su rono chong pahas kaunchio jai ke pe tu nang khabo ong pai hasin ke chongchini nominee no claima ke chong ad khelamayo ke phai to chong nai lena video so paha step by step process amno no phnu yeri nai naro nai tondi videos no rai samon chingka thoyan jora abong ke naro kan ke smene tawan rono mobile screen no tu nai tu nai naro nai tondi PFO nomination ad khawnai ni bok pandawo taw chompui law chini chrome browser ma thanai google chrome browser imke boro soidi UAN hiye ke UAN hi sipai ke bono search keri di tawambo go mo click ke search keri nai ke search keri pai ha search ke pai ke taw chongsa manai sinai ke naidi boro bodeke site phainai boro UAN hina roma laina unified portal member epfindia.gov.in hiye ke bo UAN mo boro click ke ye chong boro maha nai ke taw boro click keri ha click ke pake chung sama nai sinai unke naidi taw boro che bodike page phainai boro ke jang tolaw thangla singke chung boro chini UN number by password taw ye sign in ke dema option na lainai ke taw chung bono sign in ke kosis kamo puila desktop site select ke mala nai desktop site select ke nai bok pandawa saka 3 dot click ke di unke jang tolaw phai kai di bo desktop site hin ton desktop site mo click keri di ke desktop site mo click ke pai ke chung sama nai sinai ke taw ke uchi chung tolaw thanglai phi nai tolaw thanglai ye boro UN number by password taw ye sign in keri di ke boro noni janjani UN number by password taw di ke taw boro ang UN number by password taw ye sign in kenai ke taw boro staw pai ri ha staw pai ke sign in mo click kenai ke taw chung sama nai sinai bo loading pai ya ha taw chung sa nai singrana ke naidi loading pai ke bodige phainai ke bo ads no naro bono cross walk click ke ye bono cross keri di bono cut keri di ke cut ke pai ke taw ke boro bodike naro nainu maine pa ha boro naidi home view manage accounts online service into inke taw ke chom chini PF nomination ad kenen bo pandawa bro mathana inke naro bosa kau ke ha manage sin nainuk na view mo ni lainang ye bo manage mo chong click ke mari nai ke bo manage mo click ke din ke tolo naidi e nomination into ke bo e nomination mo click ke ri di e nomination mo click ke pai ke inke naidi boro wat mai sa boro error phai tongo boro chonchini nomination ad ke kosis kamo borok maisa unable to proceed please upload your profile photograph inke chompui lawas kam chini profile no scam chong upload ma khenai chini profile photos kam chong upload kheni nang nai ke profile photo upload khenai bo pandaw ket ma kheni nang abo pho boro soitio nai di view thanai profile thanai ke taw chong phaidi chini profile no scam upload kherana ke bo view mo click khedi ke profile mo click khedi ke profile mo click ke naidi boro wa photo boro upload khiya ko photo kuri ko naro nainu na inke chombo photo na
upload ke mari nai ke photo upload ke nain bo pandao ke naro nai nukna bo ke ha change photo in ton jang khobai ke bo change photo mo click ke ye chon chini profile upload ma ke nai ke change photo mo click ke pai ke naidi boro wa bodike boro instruction brauri ye tinyo boro photo size sa oni nang ake buktima format oni nang boro pa hanaro naye nukmai nai ke boro naidi photo ni size ke 3.5 by 4.5 oni nanai passport size inke boro photo ni format ke jpeg ba jpg rakhebu png format oke oni nanai inke bonus count naro ready ke tindi inke tauke chong photo upload ke nain ba pandao naidi bo browse mo click ke mari nai bo browse inke hatong option bo browse mo taw click ke ri nai browse mo click ke pe ke bo permission sai nai allow ke ri di allow ke pe ke taw boro chona chini gallery to yang thanai inke boro naro ni photo bukte yo save ke tin abo file select ke boro ni photo upload ke ri di inke taw boro ang photo select ke upload ke ri nai ke photo select ke pe ha inke boro naro nai nokna taw bo photo so pe tha inke aboni jang tolaw nai di jang tolaw na hasin ke naro bo ke hanai no nai preview hiye bo preview mo click ke di preview mo click ke boro no ni photo break nai boro naro nai no mai nai inke aboni tola jang bo preview mo click ke pe ke jang tolaw nai di bo ke ha upload photograph in tong bona no sa zoom ke nai kama ke bo upload photograph nai di bo upload photograph to boro click ke ri di upload photograph mo click ke pe ke okay mo click ke di okay mo click ke pe ke chini photo upload on thanai ke taw sa loading tong bono chong sama nai singai loading pa ya ha ke taw chong sa nai singra na inke nai di taw boro photo upload on pa ha inke body ke yen raw noni profile photo nos kang upload khela di nomination add ke kosis kang inke taw ke chong chi thang nai le phirana tale chini nomination add dekhe me ha inke chong uchi manage so mathang phinai jam bosa kauna ro nai nokna manage singe bo nai di manage mo click ke ke e nomination mo uchi click ke ri di bo e nomination ye naro nai nokna boro click ke ri di e nomination mo inke e nomination mo click ke pe ke inke nai di taw ke boro paha details boro naro nai nukna bono to no sa kama ke ye so ye zoom ke nai ro kama ke sni mai mo ke ye boro no ni paha no ni un number aketre no ni mung joto su je no ni details boro naro paha nai nu nai boro nai di nai pe paha u kem pai ke chung mama ke nai jang bo tola bo proceed in tongo bo proceed mo chung click ke mari nai ke bo proceed mo click ke ri di ke proceed mo click ke pai ke taw nai di boro error phai tongo manbo error phai tongke taw chung sa nai legrana please save address for the un in profile page inke chung boro chini address count save ma ke nai address po chung save ma ke nai address save ke pa ke nomination ek ke me ke address save ke nai bo panda view mo thandi uchi profile click ke di profile click ke boro tain chung photo upload ke mo option no so pai phinai inke aboni jang tola par chung thanglai nai tola phaikla singke boro noni details par naiklai thandi aboni tola thawo par dunglai thangke boro naro nai nukna permanent address current address boro not available here ong tong ke boro chunchini address council save ya koni ke save kinain bo pandawo jam pencil symbol tola thokni second number bo permanent address boro click kedi ke boro naidi boro tauke chini permanent address current address boro fill kenema option phai thanga ke boro now ni je Aadhaar card brekhiye address tong same to same abo address naro boro fill keridi noni permanent address wa boro naro naye Aadhaar card naye je brekhe address tong abo naro fill kepaye ridi inke permanent address pai current address same hasingke naro jang bo permanent address ho je click hemo abono yaguo current address is same as the permanent address mo boro tick mark keridi abong ke naro current address ho trewe ha suitoni naye inke tawang bo address rono dai put fill ke payri nai ke no puno ni janjana Aadhaar card nai noni address fill keladi permanent address ke taw bo nang fill ke pay ha fill ke pay ke bo update mo click ke chom bo chini address no update ke mari nai ke update mo click ke ha inke boro noni address update successfully ye phainai ke bodi ke chong chini address update ke pai ke permanent address current address pa chong update ke pai chini profile photo rok maro chong stop pai ke chong chini nomination no add ke lamyu klaima ke tawang no address check ke nai nai dibo permanent address current address taw je ang fill ke ye save ke update ke mo abuma boro pa ha phaiha naro nai nukna ke bodi ke no po nauni permanent address current address update ke di ake nauni profile photo upload ke di abung ke chong nomination add ketinyo khokji yang ke taw ke phaide chong chini nomination add ke na nomination add ke nai ba pandaw chi jang bosa ka minis mo click ke pidi inkha bo pai ke jang bo tola e nomination mo click ke ri ke bo e nomination mo click ke ha e nomination mo click ke pe ke chong sama nai singpinai
Inke naidi tauke boro time puni page boro paha details suci chung boro nainuk phi mainai ke boro naidi permanent address current address ro boro paha tauke naro nainuk na je tao chung save ke mo ke abo pai ke chumbo proceed mo click keri di proceed mo click ke pai ke boro ke naidi tauke boro chunchini nomination add ke nain bok pandawa option phaya ke boro naidi having family hisongo inke bo yes mo chung click ke mari nai ke bo naro yes mo click ke rini nang nai boro having family hisongo ke bo yes mo click ke ha yes mo click ke pai ke boro chung samani sinai inke naidi tao boro nominee details add ke nima option phaya tha naro nainuk na jang bot tolawa naidi bo puila ke Aadhaar number mas taunai ke apeke mung apeke date of birth gender relation address inke photo kangha cho nominee ni boro upload ke marinai general profile photo brackets tau abudike passport size namye noni nominee ni photo kangha marinai ke tau boro naro je nangmo boro details fill kedi noni nominee ni details boro noni relation rok maro nau soklei mom madem phano de tuinai ke bi de tom sala de tong abo boro naro rimayo ke photo kangha boro passport size upload keri di je skawa naro stom dike ke abudike paha details fill ke peke jambo tola no ste ake to boro tick mark khedi tick mark ke peke chungbo save family details mago click ye bo family details nos kan save makinai ke tawa ambono dai preput bo nominee details nos tau pe rinai ke no phono ni janjani nominee details pono to ni chong abo bini nominee details tau pe ke tawa boro date of birth kan story granai nominee ni inke tawa boro aini nominee ni date of birth story nai nominee ni date of birth Aadhaar card on naye ke no phono ni janjani nominee ni date of birth story di general breke Aadhaar card on nu abudike same to same boro date of birth story di ke tawa boro ang nominee ni date of birth story tongo ke tawa story pai ha inke abu pai ke chungjang lai biye bo ke ha gender tongo gender select ma kenai klade bride ke boro male female naro select kedi inke abu pai ke chung mama kenai boro relation boro madem phadem saladem sayode boro chong je krunglaimo abo mari nai ke mangke ma ridi abo pai ke boro naro jangpar naidi nainukna puilang ha Aadhaar number name gender abo dikiri ha inke ri pai ke chungjang boro ke photo kaha ke boro address nominee address boro chung fill ma kenai ke boro address o nini address by ni nominee address thangha asingke bo same as member mo boro tick mark ke pho naro nauni je nini address kam no save ketima abo automatic boro phainai unya ke bunaro wang ke post tawmayo abo dike stawye fill ke mayo ke jang par naikhlaidi boro nauni pin code rok maro boro stawpaye boro naro wang ke judami hasingke nominee be nini address judami hasingke boro rimayo thangha hasingke bodike tick mark ke di tick mark ke automatic boro phai thanai inka upai ke jang boro wo ke ha boro photo naro upload makine jeska naro photo upload kem dike ke boro tawang bo photo upload kerinai click here to upload photograph mo boro chong click kiye chini photograph ba nominee ni photo chong boro upload ke marne ke boro click keri di click ke pai ke boro same to same instruction rio nai boro msaha photo size ni nang ake buktima format ni nang jeska naro profile photos taum dike same to same se abudike passport size boro chong upload kiye marine naro bo instruction na kama ke naidi chimai nei inke abo pai ke jang tolawa chong photos tauk nai ni bo pandao ba photo upload ke nai bo pandao jang bo naidi jang boro ke ha naro nainukna choose file hinge bo choose file mo click kedi click he pai ke no noni gallery ba file o tinang thanai ke boro naro photo select kiye boro upload kedi ke taw boro photo select ke ha boro photo select ke pai ke body ke phainai ke boro naro nainukna pai ke bo preview mo naro click kedi preview mo click ke pai ke tolawa thangklai di tolawa thangklai ke jang nai di body ke naro preview nai minai body ke preview nai pai ke naro jang tolawa nukna upload photograph hinge bo upload photograph mo click ke ye ready bo upload photograph mo click ke pai ke boro okay mo click ke ready okay mo click ke pai ke uchitre wa okay ke di okay ke pai ke boro chini photo upload onai nominee ni photo ke taw no phnu yeri nai upload dong ha ungya ko ke jangsa kawa phaisa nai ke naidi boro photo pho upload umpai ha ke bodike chumpa ha details boro chumpa fill ke pai ke chung mama ke nai jang tolaw phaiklai di jang tolaw phaiklai ke bo nuste ake tom boro tick mark kheru di tick mark kheru pai ke jang tola bo save family details tom boro click keri di ke tawo boro sa somoi lanai boro sa time lanai loading tongo boro chungsa manai sinai boro sisa balumayo net raw speed ungthai yang ke sa balumayo 1 minute 2 ro balumayo ke chungsa nai singe ma tonai
इनके नाइडी ताओ बरो फैमिली डिटेल्स सेव सक्सेसफुली ये बाइको ये था के बोदी के चोंग स्कांग फैमिली डिटेल्स नो स्कांग चोंग सेव के ये माला नहीं के फैमिली डिटेल्स सेव उम्पे हसिंग के बरो नारो नौनी फैमिली डिटेल्स जे नारो नॉमिनी डिटेल्स ताउमो अबो बरो नारो नाइनो नाइ बरो नाइडी नॉमिनी डिटेल्स फोटो इनके जे नामो डिटेल्स बाहा बरो फाया इनका वो पाई के जान तोलाओ नाइडी EPF नॉमिनेशन हिये तंगो इनके ताउ के बो EPF नॉमिनेशन के चोंग मामा के नाइ ताउ के चोंग चिनी नॉमिनी नो मसाहा % बाउ नाइ अबो मा चोंग बरो परसेंटेज तावे मारि नाइ नुंगसा % रिनाइ % मीन्स नुंग बाय चांस वो नॉमिनी एट मा केमोलेन राउम चिनाइ नॉमिनी एट मा केमो हासिं के चोंग बाय चांस मासो एक्सीडेंट था थुइ थां था बदि थां के जे चोंग नॉमिनी रिये खुइनो मो ब्रो अबो ब्रो राव चिनी PF नि रांग नो ब्रो मसा % तिखु इचामै अबो % चोंग बरो सुये मारिनाइ इनका बो निबो पंदावो नारो मामा खिनाइ जांबो सेलेक्ट मो बरो टिक मार्क खेदि टिक मार्क खेपाइ के जांग बरो चोंग बरो % सुये मारिनाइ मसा % रांग बाउनाइ बरो जे बरो नु % रिमो अबासु % फुल % बरो तुखु चामैने साउथ हुइ थांगे अबो दिखे ओंगे थांफो के बरो 100% न तुइनाइ 100% फुल अबो दिखे नारो बरो सुये तुइदि इनके जों मामा केनाइ बदिके खेपाइ के सेव EPF नॉमिनेशन हिजांग बो नारो के हानाइ नखना तलावो बनाइदि सेव EPF नॉमिनेशन तंगो बो सेव EPF नॉमिनेशन मो चों क्लिक खेये बो नॉमिनेशन न सेव मा केनाइ के ताव बरो क्लिक खेरे हा के बरो चों सा टाइम लानाइ सामान ऐसिनाइ जेबो लोडिंग ओंपाय हा इनके नाइडी बरो EPF डिटेल्स सेव सक्सेसफुली ये ओंगे था के बरो तो चिनी EPF डिटेल्स सक्सेसफुली सेव खेपाय हा इनके खेपाय के चों बामा खिनाइ जां तलाव त्रे सामुं तंको चिनी सामुं पाया को त्रे बुतों को चों बामा खिनाइ पार तलाव मा फैखाइनाइ के नाइडी बरो EPF डिटेल्स सेव खेपाय हा इनके ताव के चों उचे हा EPS निबो पंदाव फो नॉमिनेशन मा तिमफिनाइ EPS निबो पंदाव फो सेम टू सेम जे चों स्कांगो ब्रेके नॉमिनेशन एड के अबदि के बरो नॉमिनेशन एड मा खेफिनाइ नारो सेम ब्रुक न फतुइ मेयो याके नारो जुदा ब्रुक न फनो तुइमचुके तुइमेयो के ताव आम बरो ओचे हा EPS नॉमिनेशन बनोफो स्टावि रिनाइ बरो आधार नंबर इनके मुंग दे दबा सेम टू सेम से जे नारो साकावो ब्रेकेरी अबो सेम टू सेम बरो फिलअप केदे आपे के बरो सेम टू सेम बनुक स्टे आगे तो बरो टिक मार्क केदे टिक मार्क खेपाइ के जाम तलावो जान तलाव नाइदे बस सेव EPS नॉमिनेशन तंगो बरो क्लिक के मारने के ताव बनो दाइप्रि फुट फिल खेपाइ रिनाइ बरो आधार नंबर मुंग जे नांगमो बरो पाहा दाइप्रि फुट आं स्टॉप रिनाइ के नारो फनो फिल खेदे के नाइदे बरो आं पास स्टॉप हा इनके बरो चि फोटो जों मास्ट फिनाइ सेम टू सेम पासपोर्ट साइज फोटो 3.5 by 4.5 पासपोर्ट साइज फोटो बरो जों स्टॉप मारने JPG फॉर्मेट ओके के ताव बरो आं फोटो अपलोड खेरिनाइ फोटो अपलोड खेनाइ बो पंदाव चूज फाइल मो क्लिक खेनाइ चूज फाइल मो क्लिक खेपाइ के ताव बरो चोंचिनी फोटो सेलेक्ट किए चों बरो अपलोड खेनाइ के ताव बरो आं फोटो अपलोड खेनाइ नाइखौ ये के बो फोटो न ताव आं अपलोड खेरि हा अपलोड खेपाइ के बरो चिनी फोटो सोफाइनाइ जां नाइदि बदि के सेम टू सेम के अब पाइ के जांबो प्रीव्यू मो क्लिक खेदि नारो बो फोटो न एडजस्ट खेमचा सिंके बो नारो नाइनखना लाउमा के बो तंगो बरो बो नारो दुमिए बरो पे एडजस्ट खेरु मायो इनके बो दिखे एडजस्ट खेरु पे आसिंके बो प्रीव्यू मो क्लिक खेदि जां बो तलाव नारो नाइनखना प्रीव्यू मो क्लिक खेपाइ के तलाव चि थांख्लै बिदि तलाव सा थांख्लै के नाइदि बो बदि के नोनाइ के बो अपलोड फोटोग्राफी तंगो बो अपलोड फोटोग्राफी मो क्लिक खेये फोटो अपलोड खेरिदि के ताव बरो बो अपलोड फोटोग्राफी मो क्लिक खेये फोटो अपलोड खेरिनाइ के ओके मो क्लिक खेदि त्रेवहा ओके मो क्लिक खेदि इनके ताव के बरो फोटो अपलोड सक्सेसफुली उम्पाय हा फोटो अपलोड उम्पाय हासिंके जों मामा खेनाइ बनो स्टे आके तंगो बरो टिक मार्क खेदि टिक मार्क खेपाइ के बो सेव EPS नॉमिनेशन मो बरो क्लिक खेये बनो सेव खेदि के ताव बरो लोडिंग लाओ सा टाइम लाफिनाइ बरो पो सेम टू सेम स्काउंट जों EPF नॉमिनेशन ब्रेके सेव के अबुदि के ताव जों सा नाइसिंग तंग्राना बरो लोडिंग ओं तंगो सा टाइम लामायो बरो नेट राव स्पीड ओंथा या नेट रो दो यांके जों बरो सामानै सिनाइ बरो नारो महापता खेदि बैक राव ता खेदि के नाइदि बरो EPS डिटेल सेव सक्सेसफुली उनि था के बरो चों चिनि EPF नि नॉमिनी फो सेव खेपाय हा के EPS नि नॉमिनी फो सेव खेपाय के केनि सेव खेपाय हा इनके ताव के फाइनल ट्रे के हा काथौ मो सामुं तंखौ चिनि सामुं काथौ मो के आबो के चों बरो साइन मा खेनाइ जों चिनि साइन मा रेनाइ साइन खेया के जों बरो नॉमिनेशन डिटेल सक्सेसफुली बरो
add ong yaw nai khabon bok pando chung sign ke bok pando jang boro nai din naro nai nuk na nominee entry time ke ong ha 24 February boro na nai nuk tong na ke abo pai ke bo view edit e sign hin tong ke bo chung mama ke nai bo e sign mo click ma ke nai ke e sign mo click ke di e sign mo click ke boro sa processing time la nai ke tao chung sa nai sing tong grana processing ong pai ya ha processing ong pai ke chung Travis ka nai le nai break he sign ke nai chung chini Aadhaar card ni doi ke ye chung boro sign ma ke nai ke nai de boro bodi ke phai ha boro bodi ke phai ke nraut mama ke nai bo nai di boro stia ke na robo no nai nu tung na bo by clicking the check box in tongo bono angsa zoom ke nai ke boro wo na ro tick mark ke di boro tick mark ke asing ke automatic redirect ke thanai bo sa sa nraut tre nai di boro tick mark ke pai ke redirect ke thana tre next page ho इनके ताऊ के बो पेज ओके चुंग मामा के नाई बोरो ओके चुंग आधार कार्ड नंबर रिये मारी नाई चिनी आधार कार्ड नंबर बोरो नारो मुखालारु दी बोरो नारो नाउनी नॉमिनी नी आधार कार्ड नंबर नो तारी दी बोरो नाउनी सासाउनी नंबर नो रिदी नाउनी सासाउनी आधार कार्ड नंबर नो जे पीएफ बाग्रास पो अबो बिनी आधार कार्ड नंबर नो के ताऊ बोरो आंग आइनी आधार कार्ड नंबर स्ताउ रिहा आधार कार्ड नंबर स्ताउ पाई के चुंग मामा के नाई जांबो तोला गेट ओटीपी इन तोंगो गेट ओटीपी मो क्लिक के मारी नाई अबों के चिनी आधार कार्ड बे जे मोबाइल नंबर लिंक तोमो अबो मोबाइल नंबर ओ के हा आधार नि ओटीपी थांनाय के ताव बो गेट ओटीपी मो क्लिक खेरे हा गेट ओटीपी मो क्लिक खेपे के ताव चंग ओटीपी सा नाय सिंग्राना जे चिनि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक तोमो आरो ओटीपी फाइनाय के नाय दि ताव बरो आइन थियो ओटीपी सु फै हा 912563 के बो ओटीपी न चंग बो इंटर ओटीपी मो बरो स्ताव मारनाय 912563 ताव आं बरो स्ताव रिनाय के स्ताव पाई के चोंट मामा खेनाय जांबो तलाव आई हियर बाय मो बन उस्ते आगे तंगो बरो चोंग टिक माक मा खेनाय बो नायदि बरो टिक माक खेदि टिक माक खेपाय के जां तलाव फाइख्लायदि जां तलाव बो के हा सबमिट हिन तंगो बनारो नायनोखना बो नायदि सबमिट तंगो बो सबमिट मो क्लिक खेरिदि सबमिट मो क्लिक खेपाय के चोंसा मा नायसिनाय बरो व के नायदि बरो पासवर्ड सेट खेनाय के खेदिन साव के बनो क्रॉस खेरिनाय आं बो क्रॉस क्लिक खेरि हा के बरो चोंसा मा नायसिनाय चिनि ओटीपी सबमिट ong tongo ke boro sa time lanai chong naising tongna boro naro refresh rok maro ta khidi back rok ke singa non samung sok jong hi thanai ke taw chong sa ma naising nai ke naidi finally pdf sign successfully ye bai ko ye thanga ke boro naro nainukna naidi pdf sign po successful ong pa chini other otp bai ke ye ke bodi ke chong chini nominee details no add ke lamayo tawa ro no check ke no nai chini nominee details save dong hang ya kho tawa bu pho no no ang check ke no nai ka bon bok pando chong mama ke nai uchi chong jangbo saka manage mo no click ma ke phinai inke tawa manage mo click ke re ha inke e nomination mo click ke di ke e nomination mo click ke pai ke tawa ro no phnu ye ri nai nominations add dong hang ya kho success dong hang ya kho abo ma status इनके नाइदी बरो नारो नाइनोखना बरो नॉमिनेशन डिटेल्स बरो नारो नाइनोखना स्टेटस ऑफ नॉमिनेशन सक्सेसफुल हिये बाइको ये थांगा के बोदे के चों चिनी नॉमिनेशन एड के लानी नांगनाय इनके तावले चों नॉमिनेशन ब्रेके एड के नाय अबनोले चों पाहा प्रोसेस नाइस नुंगलाय फिहा इनके आंगा साखियो नारो कामाकेम चिमाइने हिये नारो सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो के आसिंके नारो नौनी नॉमिनेशन एड के थियो मोआफो खौचे मक्रिउनाय इनके आरफो आंगरोनो सिसा सीक्रेट प्रोसेस साइक नारियो निमा तंगो आबो सीक्रेट प्रोसेस लेट माइनके चोंचिनी फोटोस नामपुओ पासपोर्ट साइज फोटोस नामपुओ आरपुओ चोंचिनी प्रोफाइल फोटो नबो पाना चों फोटो नांगो आके चोंचिनी नॉमिनेशन बो पांदा ओफो नॉमिनी नि फोटो नांगो इनके आबो फोटो ले चों ब्रेके स्नापनाय आबोनि सिसा सीक्रेट प्रोसेस दङ आबो तावानो साकनारने आबो के बसे चोंचिनी फोटोस नाममो आबो फोटोनि साइज बा एमबी हा स्ट्राइक आउट साथांके आबो एमबी ओके ओं याव नि नाने एमबी स्लाइड पोत्रे हासे केबी ओ नि नाने केबी केम सा केबी ओ नि नाने इनके 100 केबी ओ नि नाने 100 केबी नि जरावों के से सपोर्ट के नाय 100 नि साका चुं हासिंके नाउनि फोटो सपोर्ट के नाय इनके आबो निबो पांदाव नारो पासपोर्ट साइज फोटोस नाम हासिंके पासपोर्ट साइज फोटोस नाम पे मनि याव गोन राव फोटो नि साइज नो नारो हासे क्लाइ रेलादि रिसाइज के लादि 100 केबी बांग उथाउफो 100 केबी को तिंदे 100 केबी स्लाइ तलाव मले कौक्रे 100 केबी स्लाइ साकाउं के नौनि फोटो सपोर्ट के यावनाय आखे नारो आबरो अपलोड के मेयावनाय के बोनो सिसा सीक्रेट प्रोसेस बोनो नाव सिएटोनि नाव के आंगा साखिउन राव कामाकेम चिमाइनांक नाये ब्रेकिए नॉमिनेशन एड के नाय आबो जतोसु प्रोसेस रनो केन राव वीडियोस न चाया आसिंके वीडियोस न लाइक केदि के ट्रे चैनल सबो सब्सक्राइब के कोयता आसिंके सब्सक्राइब केदि ट्रे बदि सामुचुमा वीडियोस रनो बिस्कांपो नु सोकमे नेन बक पंदावो।
Ke chungchi ma lephina tre biskam videos o tinle chumboro no kathograna no videos no raisa monching katho yan jora nai tumon bo pandao no joto no khakchang.